Alam sikop setulang nabi Siringer mengape umasatan pertikiran tua mula raja di bulan nami kultum mana raja sana soalnya rombongan kan di sawat baik maju permusik kami ngomong-ngomong. Surnaturani hukum Joyso Sanghami hula-hula gultok dohot hula-hula lagi silada dohot mengguli sama sebuah sadaha pakahita di dalam pasahat kedua tonate anak pasahat orang sibuk motor di masuk ujolo pasahatan olah kahita boy madi anak kami ate kesongnya apa pada kami lalu asarohami pasahatan ditaringot malu diulaunya kami ngamarlid dumagwan alay malu tunggal bawas berbatodi nabuhu kasat kami kehamuan na pagkaroon namin las malu hamuna gabi amangpad din namin gabi batara guru pendapatan nazagari daun nalabo panak matang naam alu-alu yakima alu-alu nong iba yakibisoba atong amani malulatong tu amani marhuani mahutonton baik musiknya asa dohok tangan goting dohok dauk manggali-gali asa rupasa kami bersyukur matadion pati na sekolah siya tahun budang na sekolah si bujian asa markata barilin marurak mazabi-zabi ras mata bimadingin pir mata bimatogu majaka mabarang majaka mga partodion asa siri sama si sahur boli jajar sama si sonimi tabun sama tudoy tujalu bayan musik tatar liya margalani asa Sitoro Rabu naboy tarbuan ni tulang mo na hula-hula ni Gurito 10 tulo karena ang orisi boras di bandahan ulos di bandahan kalau perhentian doa itu yang mereka gultung mangurus ibadah Tuhan menggunakan bolos itu amang paddenam asal-asal kami uloson bahay musik na hokar tusikan
kasilaban. Matuari so boras pil na dibuan ni natulang na. Hindi di kaya na siya kurang-kurang pangaraw na. O di sosialya kaya na dibuan ni si Pito di na dibuan ni natulang na. Kaya di kurang na pinasuna. Kaya ikot ulos na magtohonan. Matuari nga tatay di pangarapotan. Onom. Among gurunan, ulo po. Isur mga takas, o kami po na ito ng mga samosir. Isyalan ni this person na ito. Isyalan niya mong guru. Ibuan, pinapanirin namin do, pinanatulang muna. Oras pur, sekat na kami na marunod. Asang hiyak na ditulog dumapang gabi ang luto ng perforasi. Asa rohon mang guru-rohon song nurut na dua-dua. Asa pintu harap ping umuri harap ping. Hirmat tong tuding muna dihamong kang guru. Oras manang tuding na dua. Ima itu yakut niya mong guru. Dalam nitan yang nami. Dua kami rumah tinggali ulus mereka. Asa mga radi hamong ang guru. Imana tahatay na klaro di raja. Tulus nawang ni. Pati mama ang guru kesehatan. Bata dunia tanong ni perpiluan. Marhide asi dong holong ni Tuhan kadiuloy matong pangiduan. Marhide tulus na lang pasadong namin kung pinopper niya ang guru namin. Ima ulus na gajang, ulus na rara si Toro Prabu. Sisinat kong marmata marsirat di busuna. Manupag sila mga sinatuhatta bioloy na pangiluan. Ilehod diyak na pinupang niya ng gorokon at kapasukasuna. Hindi nga dito. Asa takas man na hindi na natulura siya takas mananak do hutaw tuwa. Takas mas ulit at kapinupang niya ng gorokon at kasigajamungo. Sari madua mo sa aktunan maulibulong gabi ang majala mamora. Hindi nga dito. Asapar cicit na si Boruson maramba si Kostoson dia kapinok pernah menggorong tiu-tiu matong dalam Boruson tiu manangai kapot masuk sa pasat kami maka urus sudah jeng kapot. Las beberapa masuk itu lapor. Ate, Tuhan kami dan bercerita kami. Ingat kamu perlu melakukan pendidikan anda. Karena majulah berbuju. Kehilangan kami peparan di Siraja Sonang. Ngapain nama tua? Ordonor rado buru di Siraja Sonang di Kuala Lumpur. Ini kehilangan kami. Ngapain tua? Jadi rumah pangarahun nadingkan. Nah, diulai bakonda. Doa hatanya Tuhan Mazmur 127 ayat 1. Sungguh alangkah baik dan alangkah indah bila saudara rupeda atau promosi kami
Kain pagkasalaw bakto si asal pasar kami uloso.
Songo lima iya ka ulo si Torong Prabu nang pasar muang ulo kami. Songo nero konina tua mah tanong di Sampalo main na para sarani kaya oras malihami na matalo maripabang ganda madi rajai na mga lea. Raja nami tulang nami no upung nami na berjun inaroha mo pasahaton moras pirda kani do ulo si Torong Prabu tu kami. Main Roma hari marsopo tu kami. Asa atur kamu mah barisan muna isudi raja di hula-hula nami doopung nami saruna Roma kami manopa kamu jala di hula-hula nami tutup titik koma ipasat kami tulang piso nagajangi songong lupa hukum songong natahatai natari so lima tulang tutup mate. Tolak tunggu nami jaka kurang parno. Hai, jeng masih rohani tuas akar abang iu. Bui si anak katanya nguna. Daba kapasarian dan kapasapota dihami. So dari kondisi dua mah. Bulan nami, doang akar nami. Situ masih kopa kolak me pangarau nak. Tuk soalnya ini nak kita apa maham ya pada ditikyo. Di Batama kapasauto pas-pas huna. Begitu. Assalamualaikum kami. Asa martabata ka personi yang tabak kapasarian di Hamuna asa doang nami soang akan dua situ hidup berhala di burung juga di bidang paras mahamuna mangale tu sikok na di Hamuna majalo asa situ asa tadi mati gabi pantai nami di luar syarta berarti pangasehat bapak ninaran usaha kami magoda dia mangido para horasan kona kesehatan mangido panggabian baik mapasupa-suan kalau namu basa-basa siya Tuhan baik situ hasatan